Bestaldera begira. Ia, Katalin, leku egin zen, pasateko. Bestaldera. Bestaldera. Gure amaren errautzak hemen bota behar ditugu. Berak nahi du botatzea Izaro, bai? Izaro begira. Eta bere azkena nahia zen. Horrega. Berrik asko. Eskerrik asko. Etortzeagatik, benetan familia oso unkituta gaude. Behingoz ja gure Julia gure artean dago, Eta gaur bertan, Ilerrian, en el panteón familiar, un chico ditugu, el féretro este que han traído feo como un demonio, baina berdin da, barnean da gure Iseko Julia, eta Ilerrian, behin betikoz, bakea emongo diogu. No. ¿Al cementerio? Bueno, ya hablaremos de las cenizas un poquito más tarde, ¿vale? De acuerdo, ¿sabes lo que tenemos a mediar? Luego.